Sesolahan kesenian tradisional mejanten mangden nenten state kapisuguhang ring hotel nanging preside kelaksanayang ring pedesanan. Melarapan antuk punike sepisanan nyobiahang kewentenan wisata pedesaan. Sesolahan kesenian tradisional saneka anggen nyokong pariwisata ring Bali mejanten nenten state kemargiang ring hotel. Nanging melarapan antuk sesolahan saneklasan yang ring pedesanan ketureksain jagi sayan ngedauden mana wisatawan. Sekadi kuentenan Yayasan Yasa Putra Sedana ring Desa Payangan Gianyar sanista temisuguang sesolahan seni wiaden kuentenan rumah tradisional Bali majang wisatawan. Manut silidungil seniman Dewa Putra Diasa padanikan puniki talar pisanan kangen kena nyobiahang pariwisata ring pedesanan. Ya, kami di sini yayasan kami Yasa Putra Sedana kami memiliki satu konsep bahwa pertunjukan itu sebaiknya diadakan di tempatnya. Jadi bukan kami yang datang ke hotel sehingga akan memberikan nilai lebih. Artinya wisatawan itu akan menyaksikan bagaimana sebetulnya kesenian Bali itu. Iya, ini mungkin merupakan suatu bagian dari wisata pedesaan yang sedang digencarkan juga oleh pemerintah. Yayasan ring wisatawan sani kedaud majang pemisuguan sesolahan seni, kuentenan media asing taler kedaud nyadenang sesolahan kesenian Erika. Manut jurnalis asing Virgin Plaut, sesolahan saking para pergine Bali dan ngulangunin kayun. Très impressionnant, les costumes sont magnifiques et les danseurs et les danseuses sont impressionnants parce qu'on se rend compte qu'ils font une grande précision dans les mouvements des mains, des pieds, dans ceux des yeux et ça doit être vraiment très long à acquérir. Adi Setiawan, Bal TV.